Салам достор, араб грамматика сабактарыбызга кайрадан баштадык. Бүгүнкү сабагыбызда аф'ала бабы тууралуу болмокчу. Аф'ала бабы деген сүласи мүжерретке 3 тамгалуу мазиси 3 тамгалуу фиилге бир харф кошулуп, мазиси 4 харфтен турган фиил болмокчу. Жана бул фиилдин аф'аладеги ошол хемзе харфиндеги маанилер бар. Бир канча 20дан көп даже маани бар. Ошол маанилерден бир канчасын мисал катары көрүп сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ilmus sarf 35 baban, bab жагынан 35 bab экен. Муну уже жатка билип бүттүк. 12 лис-сүласил мезид, ошол 35 бабтын ичинде 12 баб сүласи мезид болот экен. Сүласи мүжеррет деп достор, баягы буга чейинки сабактарда окудук. Мазиси 3 харфтен турган, кошулмча эч кандай харфи жок фииллер болчу. Ал эми азыркы сабагыбыз бул сүласи мезид экен. Мазиси 3 harften turgan fiildir, bирок ошол мазиге 1, 2, 3 harfler кошулуп, мазиси кошулгандан кийин же 4, же 5, же 6 harften туруп калган fiildir экен. Бабул иф'али, биз бүгүн окуй турган баб иф'ал бабы экен. Иф'ал бабы аф'ала юф'илу иф'алан, акрама юкриму икрамен. Харекелерди унутуп калыптырбыз, жазып коелу. Af'ala yuf'ilu if'alan. Buga misal akrama yukrimu ikramen bolot eken. Düşündük. Bul babtın if'al babının alameti belgisi dostlar. Fiildin başına evveline bir hemze harfin ziyade kılуу menen mazisin 4 harfke çıgarуу. 4 harften turgan bir mazi alıp gelүү. Misalı af'ala, akrama. Af'ala degендеги bizde kalıp 3 harften turgan bu fa'ala degen fiil bolçu. Akrama'dagi 3 harften turgan fiil bolsa bu karuma degen 5. babtan gelgen bir fiil bolçu. Kalıptındagı, misaldindagı başına hemze harfini koştuk. Af'ala oldu. Bu bolsa akrama boldu. Fa, kaf, fa'il fiili. Ayın, ra, aynul fiili, lam, jana mim harfleri bul jerde lamul fiilleri. Al эми başlarındagı hemze harfi ziyade if'al babının belgisi katары, alameti katары koşulgan harf bolup kaldı. 5. if'al babının binası li-ta'diyeti galiben ve kad yekunu lazimen. Buga çeyinki köpçülük bablarda bolgon siyaktu if'al babının dagı binası köpçülük uçurda müteaddi ta'diyet için G'de lazım için bolot eken. Ta'diyetke misal akrama zeydun amran. Akrama jardam ikram kıldı, jakşılık kıldı degen. Zeydun zeyd amran amırga. Zeyd amırga jakşılık kıldı. Akrama fiil, zeyd fa'il, amran mef'ulü bih. Bul misalde, bul fiilde dağı zeyd atkargan ikram fiili mef'ulü bihke ötköndükten akrama fiili müteaddi fiil eken. Lazımga misal asbahar raculu, asbaha tanga jetti, tang atırdı. Ar-raculu kişi. Asbaha fiil, Er-racul fa'il. Bul misalle dağı dostlar fiil fa'il atkargan, racul kişi atkargan taң atırуу fiili racülden başka bir öge же başka nersege ötpöy ele özünde kalıp kalgandыкtan asbaha fiili dağı lazım bir fiil bolup kalat eken. Bul if'al babının, af'ala babının bir özgöçölügü isimlerdi fiil kılıp koyot. Misalı asbaha bunun sülasi mücerretteki hali bul sabaha emes. Bul jongana sabah degen taң degen bir isim bir kelime. Bирок başına oşul hemze harfini koşup if'al babına salıp jana fiilge aylandırıp koysa bolot eken. Эми достор ушул af'alanin if'al babının biz görüp turgan o af'ala akrama ушул if'al babının hemzesinin 20'dan aşuun manileri var. Ушул maniler kanday maniler eken oşolor jönündө dagы kıskaça bir malumat bere keteli.